postigao. Evo ga, lovit će pahulje. Rogaj kuve. Ajde, Bekler, hvataj pahulje. Svaka od gruda toaleti košta 15 kuna. Dakle, možemo izbrajati koliko smo ukupno novaca skupili. Posebna prigoda za 30 kuna, 3 kuna. Evo ti, dobro ga se. Ovo je brano. Jače, moraš ovoga sa branom. Ovo je sa branom. Ovo je s bradom, ovo je s bradom. Toga. Bravo. Možete potrošiti svoju konicu. Nastaviti prvi dobili čelo. Režimio. O, bravo. Isti došli da iže na tršu vode, volim nam stavišti braću. Aha. Rafalo. A to je stotinja kuna stalo za ovu količinu ljudi. Ne, pa ti moraš dobiti malo. Bravo, ljudi, bravo, svaka čast.